Abusia esam akwa yento aso wa agodi ensem Premtobre wo Kasee. Ti esam na na doso de esa fata sa ote awie esu de aba. Ai bena pare botwe na Sergio Manocho na hye bibia me deba. Se koya me a me ka bibi na nya e omo na semenga. Ha ti e no ho asem wa no ne ade a. Yes, you should call Roberto Firmino. Roberto Firmino. Osi akade man Liverpool. Players ni bia mo fanyankopon asemu ni agro ne bi ni Firmino. Okọ ni krum be kọ no oprichi a onka se ono no bobor no. Yeah. Oprichi pa has to say Holy Spirit no abamu. Anya small. Share. Tam yeah you work on a piano kwa me da ogiremu SD a onka se ono kora. Share. That's Firmino die ni bi ni ade na ukone page so a se nyame asem nko a how then would they call on him in hoops ah yes so buttons it obobo no a tore bi oje no mo ben no defenders so mo kotakre ne a but no or buttons they say brand in the feeling ho kra so obobo Roberto Firmino sa no te tons nko a etiani ya no na ne picture ba ya wo bom sa we sa ye ne picture bi abakọ ne page mu a picture wo ne ma gugu sa ne ade ate anu se ne sem tie Roberto Firmino na yefi Firmino ho na yakoko pie House of Folk ho ne hwe ensam kakra as coach diaba what the 5 rules aba wo se House of Folk company 40 minutes so a adwuma no wajai emra wo se new king new law number 1 Slavko Matic wo so ba Ghana wo se Ghana players ade ba ko bo pepa sa jama no anytime kura jama na wo te bass mu na wo 15 ne House of Folk player bi obehu sa wo shi jama won kan team ho bi Otomo ko boboro a no jama yentimu dindi wo radio ti ayi enwum bi ati wo som nya na abeshi jama tuetuo bi aso eno ene de ayi etie afi so ye ko camp a wo ye play obe select team no kakra bi ombebo ne reserve fo no team ni nyina enko camp ye frɛ physiotherapy backroom staff ni bo mo be share mo stadium mo ma camp di oba we fifi no aba PR no mo ne ho ama mo nyina mo mehwe ewo team ni hotel ho munshia wa passport no pon bia ko ne fie nkoda kwate so teno ne de aye wode atodwa enso ho no mo it apart from technical team ni playing body mo amaka nyina obi ama ho bi eno no enso board member obe na board member bi te bass mo hey obi ama ho you na team ni wura to gbe kura ma ho chairman to gbe ne tua o ka o well woso mutu kwan adi ba mu du bebi mo agina o kwan so yes obi esi kwan so ensuo bi ho enti mbesi anante bass no sesa mo tena bass na bass twa sa sabesi hu no ono ompa bie hu ne ebe bie be kwa na obi ekita nsuo na opetepete wa de nsuo be gu ne so obe hwo so mu a has coach match o de mni ma petepete nsuo akọ dressing room ne be yi ne ma ni na akọgu akoto agu number 3 number 4 e ba twa o say concentration okaso obi ana obi ana obe ko obi room be ba na mo tete odi nkomo a wo yi afitim ne mo chairman nema okay ni ade boy yes anu se nsem so esi ete se ka se bus ni to 3 o'clock na se bus ni to se twim ye nyina yen se obu ha hu se oba yi omo kwa na obi abedwon ne bus no wo se me teka so a it is ye ko Cape Coast there me ma eti yedu ka so na ma fro bus da bi ye nyina ye kwa ye ma me fa wo ka so o te ka so abra ye nyina ye nko coach boy eti rules and regulation ana Matic ade atodwa e wo hono mo no nti no so na meja na maja ade ama plantain chips na madam plantain chips atwa so kedwa na nkasa ne Kasee rubuade